part of Mona and being responsible for shooting everything today, from the celebrities and capturing this moment, including family, friends, but to subscribe to Mzoleni Media on YouTube because our producers are brilliant and locally made television and locally made movies. Lovely. We love Mzoleni Media. Sibonga kakhulu ke igama lamongiso umlando wamncane uNtombi wasemdabalanga sami ngoba simthanda yimama ngumane woza lapha ngizwa ngizwa woza la ngizwa woza lapha ngizwa ubizwa ngongizwe lokho uyakubona khaya nampala nje awusuka isikhethe sesizwe lesi cha lo mcimbi kowenziwa la ekhaya insizwa yakwamnqabelezana la ekhaya ukuthi ithanda ibhinqa esibizwa ngongizwe manje ke lo mcimbi wenziwa la ekhaya umcimbi ubaluleke kakhulu ngoba mawuganiwe uyindoda balekile ukhethe kahle ngoba uma ngcobo wenza into kakhulu ekaqala ukwenza lo mcimbi hamba kwesithathu noma kwesithathu mangosisi into ebaluleke kunawo yonke engayikhumbula emlandweni ukuthi umnyeni wakhe amkhumbule usuku nosuku bese ehlanganisa abantu ebiza abantu abangosaziwayo abadumile abaculi enamabutho ehlangane kanjena ngoba phela ke umzwenduna futhi uNkulunkulu ayiphile amandla ukubona yakhe iphihli eziyakhela labantwana babo so ke kubaluleke kakhulu ukuthi siphakamise lokho sithi ke phambili ubuzima lwayo ke empongo ke Ndlovu ke sithi ke khambe njalo ke nibusiseke kwenabo ukuze bona bele ngisho abantwana zikhona intombi ekwazi ukugida la zikhona intombi ekwazi ukuvuma ingoma singayivuma nje ingoma
Sanibonani, umzukulu lo okhulumayo umfana oqhamuka phansi olungu waceza ukudana uhlala umfundisi ukuzolini sizozethu umadungisela umkhwekazi khaba futhi kuningelele namhlanje ngela embhaba kumnandi ngela mbhaba namhlanje kudelile besibungaza usuku lokukhuphula ubaba uNdlovu njengoba nibona-ke ngesichwazi inkundla khona ngisho amabutho la kuyehluka kenyuka kuhle kudelile ngwekho uThozani Langa bekhona uNgizwe bekhona uSelbeyonce lonimaziye kwasekhosini impela ngqongqolwa nengqotho zakhe besinaye la umzukulu le okhulumayo njengamanje naye beyingxenye yomcimbi wanamhlanje-ke ngicabanga ukuthi engingakusho namhlanje ngomcimbi wanamhlanje kuthokoze kakhulu kimi ukuthi ngibe yingxenye yalomcimbi wanamhlanje okunye ngifisa ukuthi ngiphawule umndeni wakwaNdlovu endlela owenze ngakhona kuyasithokozisa ukuthi abantu abakhona abangamalunga noma mhlawumbe abayizakhamuzi bekwazi ukubambisana nathi njengoba nathi siyizakhamuzi zakwezinye-ke iy'ndawo kodwa-ke nje-ke ukuthi besibize emcimbini wabo ufana nokungeyi-event okungeyona ini kodwa sibe yingxenye yalo mcimbi kuyakhombisa ukuthi bawubona umsebenzi wethu noma uyabathokozisa kakhulu. Ngiyakubonga kakhulu lokhu okwenziwe kumina kakhulu kuyintokozo enkulu njengoba lesibona nje namhlanje ikhamera engiphambi kwayo iyona Emzolweni Media. Ngicela ukuthi nihambe niya ku-YouTube nifike lapha nisubscribe ili page la wazi ukuthi kuthuthuke. Ngiyabonga kakhulu.